in zawai kum thar chi pai ka buk chawa tun tuma hian reaction karon ti bele dona achan chu tuna karon react to hi afakom ka ti yami zo zinga mo mi zo na ta zinga asu su tu te po ni in ka sia alom ka ti ya kalau dream thina ni nam dang mai chi an dan thona se me ma na chi sang akat pen tar lampang ani mo pen tar lampang ani mo thili an thuma sa ni thing put a thing lak thlengin mi zo nu la te hian te lampang in an tilo kop maya chan san nei tha ka ti ya mi zo nu la te hian tuna kanen tur ki hon furniture works ti nei tu nu ko hi a fakom kop maya tin a thiam ka ti boka in anom ka ti boka in lo subscribe ve thap do nia le thirang tuna hian dressing table asiam don ni in ka sia kan post lu tu lo ten kan ngai dam te kan soi tura ngai dai la a video sang hi ke na to na mi hi a sei lo de ver ni ka sia kan han re to na ni ya video chi sang lem a chen chu sei do lek te le ka tiang te kha oma sei do lek te mo tak tak a siama dressing table chak lo po to kan te chair te sang kha a siama ni a fa om khop maya lo va en ve mi so mai chia hi mystery hi chor uri om se o te hi ka ngai to thina ni thiam sa chu lo mai thiam ma ro chu an thiam han zir du tu hi om se la suai ko te om se la te te ka ngai to thina a chan chu mai chia chu mi pa ai advantage an nei tha an mel that pe chu lo tang tang la le mel that he no mystery te hi mi so e kan la om de wa ma saber pol ani karinga tu na mi hi aming hi ka cheng che lo wa fs ko pom ko kha na ko wa ani po hian viewers te po anga chau khop maya thara komina a video ma saber pe ka chu an video a viewers sanga khop me te li ai na nga so ka ni asang chu bai chi advantage an nei tha ka ti to ha ta tiang lo mai hian pen tar lam te interior design ra tu na mi ang chia lo te kitchen cabinet te le painting putih ma tiang si te miso a hian dola a hian om du se aswai tu orang ani an mel chat pe chu mo mi pa hi min lan fat ton lok ton hin pai tan mizo dola a mel chat tak te bright tak te hian he tiang lam pang hi ro ta se an lok him don hin tok mai an lak don mi pa hi min lan vat don ti tak pe se tuna kan khel lai me ko hi jan workshop te ne ya ina ma workshop pa asiama he tiang lo hian cultural kitchen cabinet te ceiling te yang siam khan ma te lak tum se tu mai han le ka so tuna ne ko hi a thal tu thawa aram pum chu ne dab der maya ke avole do na awlu khop maya tin an kom na pakata chon rong hi midang ka ka te sing te ma ro chu rong te ko hi ma hian na ta vek ni a sia a khop khop lai minute nga vel chaw ania ai mi zo no la te ati takin mi pa ko ka ti thawa ma ro tu mai chuan mai chia kan ena pa mai chia hian atiang lam pang hi orang tui thak sel mo pasal fanau chu ne don tin tu nang lai chon ha thak tak tu ma nga han ti tu khom lo ready made apply te le tu oma mani na ti the tam mai chetan ko hian mai chetna thata ka ni mai zuna thata ka ni le kha kan thema kan sip sang ni to ti lo pang hian tai lo le ka them lo
cái này ang tan chuan cái này ang ai chuan na so da ko te ek ki ka an thiam lo na ni chu bang chuan bula cái hian en to no tôi là tên xoay tụt tay ông sẽ là cái gì nữa hình xưa cái tụt nó ngày xưa bây giờ thì có đây xong lắm bằng đi bị phải hiện kiểm sau bên phải là tầm dọc rồi thì là thì đi đầu tắc tắc cái bộ mà sẽ là để tầm dọc cái xong cần thiểm bị phải xong cần thiểm đông xả chúng mình đi vào xong interior lắm bằng designing and work lắm bằng hết thì ta sẽ làm bị phải bị làm đâu này hả cả bác nhà thiểm cốc này dấu đồ la te mẹ lằng val bát lính tập bộ một dấu thằng cốc mày rồi có subscribe về chốc nữa thì khác cái sản phẩm này ấy thiểm cốc mày tôi còn